Mwatinda nesa. Mwatia takula mwatia mauma. Mbobo ndi. Feidi watia da. Mwa no mbepo kasebe kaseo. Kasula ke oka kaidi. Kasula ke oka oko na ndekeba yasi ambatete kuma ilobi. Kono kwana ke mwako de mweda mwina vionzeo. Vionzeo no tuko kona mata. Ilobi to diako. Na wanda bado ubetha be tesa wambeza bingi tiwa. Nondo view na yaki ndogengi. Na kasebe kasio na muthanga museo. Wow. Very good. Na itu no tuwe na uketha. Tukethie mbemba mbingi muno na kwita mpeketoni. Na muundani kwi pamba na kwi na simsim twita ubuta. Na yusai mapapa yala meko no ndonzisi oya. Mundu baya thoi. Meodewa nina imagine. Idabe mundu kwendo tho mapapai. Ali ave megito balugande. Beke ka connection yoto tumani. Ole yo twete meke na kumwaka. Na simu toka glota. Na simu aitwete. Ubuta museo na wakwa to buta ini museo mauta mao buta medha maseo na nitukanga. Na twikyo kamondo kanini na we kitola wili we moyo muno pio. We ya breakfast. Ukamba tese nduluma na ngomwa. Na nduluma na malenge. Akate yo mezi ya malenge. Na kwito malenge meani. Kwito pia kwethana malenge lakini on bike yo bana nundu paya ndo maudho. Wano izini kuwasa ni kilomita maana kuma ilobie. Biko uno bado basanga. Kini makazovi infrastructure nesa mbona mindo sindu izuzi ya level situ pitia. Tuo. No ibike ko. Baka twa baka create wao ka SGR kama kaenda nginabu. Kate undunge kai kuma CS produce. Kokele low sale ne bodena. Mboshida. One tukela house. Itukila ambosi na itukila onukanga. Ko utia lakini bayo thugu penda la siasi ya ukela. Tia ukela na mao. Ndo dhambi yate kuyo. Tumia ongali. Vero manda mwana otembele mwaka uju kamboli ukila ne talu. Mata yesu dhambi yata itu. Asante. Usiaise wakeli modeli utwa nene ayo luandi undu yendete na indi tono na kwathie kanani tukithwa tinena nisia muno maundu ala maendete ndeni wandi itu nikaya tukabikie na kubingwa na kiliko ona kuwe mwene ni ukulia huyo na ndi ya Kenya yendeye ata na indi ne tunena nye maundu tumengi pia otondo wake ele mengi bete na civil servants kana thuko masilikale mai mako mechuma kithelu na masia ni manenga ne moyumwe masizwe kana ni mekwethukiwa etha tu mokome na mo lecturers ikomete melelo yakwisa ikwata mundu mwaka ekatwambie bo na niwisi pesi ndo sita wa symptoms dizike symptoms wake kamba ichao kana mawona nyo twasie no uthi kwa ndagitali ukasia uyo mwai mutwe lakini ndambe uguliona yechao buthi iliata kai kumwa ni mutoko itha kukwatanite na chao ne bwithuku yuko uma undu atu umona thini wa atukumi masilikali thiu mekwase mendo thiu mugomo na tima lecture na university na tumio kwa ndagitali na gomete alimu secondary na su angima na gomete maundu ma muthembosu airport isu thi kuonia kana utongo iwitu wena mthina na thina munene muno nundu kila mundu andu ao onthe ikundi usiona cionthe cienda chau cienda mbeza selesele na no kwigwa kana biashara nacio ciendete ata nthi andu mabingite biashara angi ni meukia kuivungwa nundu maundu mathiende nesa ko ni symptom ya kuonanya kana utongo iwitu wena makulio maingi na wae mose ubwa na kushulukilwa mituki petha bena mathina na thiu uteti wa andwa na kuya ko nundu meona andwa aya mesobacia sheria mbungeni muno na siasa na athukumia nene masilikali make ubolula kila bandu mena mbesa na thiu maikulia ithie na itu twene mone wa mbesa ichao niki ame ukwata itho isingi bitu na tione wa mbesa lakini thiu wizithia wasisia mbesa ithi anite
nundu ala mailo tunenga mbesa kwa mfano umuthi Veronica niendo kuya ukathi bengi kuikoza chao mukopo umuthi pai mukopo winthi wa 25 wamina kuongela 25% na kena saa itine na nini si ethukuizia aingi maitu ni mabiashara pai biashara utonga kwata profit zaidi ya 15%. Either mukopo winewa na 25% na profit ilo thiuseubia ni 10 to 15. The difference the chao thu ni kuonethia kana thu ntondu mbesa mbingi inenga wasilikali na nienda kuelezea kasamuka nini ba kidogo nikana mmanei the underlying problem thu thino la tena guo ulo tumithia ona kwanza ti aiwa mbesa nikana pengi mbingi sia Kenya paundo pa unenga afanyi biashara mbesa sia mkopo manenga asilikali Zumanenga asilikali niki nundu silikali ni kumanenga kindu chetwa guaranteed return na mbesa ile siane wa silikali siita wa risk free nimeona wa 18%. Yani kila silingi ya no kanenga wa silingi 18 siamana na mbesa hizo tu anenga silikali dhusa itu inena 60% ya all the loans in Kenya sio seto silikali kuisla siendu sita wa instrument sia treasury bills, treasury bonds, corporate bonds, sinu sia mudhembosu, yu kanenga silikali. Yuko uosa 60 to 70% winenga silikali, mikopo. Beza isu, siendo osane wanasiasa mapulele. Mekondu mekwika. Na yupa hawa atia 40%, ikana the entire economy tudhani. Na isu mwatiwa mudhani, yuma tumia sindu, yani risk rating idho idha endoku, moka amaka siya we Veronica kodu tukona undu ilio mundi tunenga 25 lakini bishop we tondwitha na we tunenga na 30 thuma kakuya you are so risky to give you money zuko ugeza ithi ona kunu ukia kutwa chao mathangu maku ma title kosa mbesa thumbesa isi ane wandwa ni kumaanisha kana you economic financial system it is deny chao afanyi biashara mbesa manenga silikali na silikali ya dhiko ikata kuja nundu silikali kuna biashara kwa economic growth is almost going downwards that is why kila mundu nukuitia mbesa lakini source ya mbesa ivo so the underlying problem ila twelo misolve ni structural na twa mino sisia undu twa solve ka problem kau ai uona ndu mambio kuende yambe nundu saa indu ika commercial agriculture nundu wachao the money is too expensive nundu the return is too low yuko wona alimu madagetali thuko bima university whatever madika nimekuona tondo nioi nimekuona mbeza bala siuthi na nemetha na atetimo yuko if we don't try more solve problem izu na thiwe umane na nienda wike athuge isema itu kana isema itu mwike kindu chetwa experiment research and ibengi counters isi wa tell us sitha simbingi sitha sina ndomeana kila kaunda idha ina mundu we zaidi either kaunda ni tano nundu ahange meuma kwa ateja na beza nitwa iwe silikali it is like that why any banking hall across Kenya that is the position market many counters maitarajia kana we shall be serving many people yuko uando ingi ma relocate the business makatwa Uganda yuando ingi madwele biashara sio Uganda na Tanzania lakini Tanzania si muno maende Uganda nangi makapingwa Dubai nether wenda for example ni wakwata tender ya silikali ya usovya madhangu kana wenda ipila furniture ulata sianza it is easier kuthoa furniture kana madhangu kusovya Dubai kana kusovya China kusovya ba Kenya zuko we are exporting all our employment opportunities zuko this is structural na dio adongo isitu imwe isiese na ingi akine bingi idese kila kiende yuko hizo discuss ba ya mundu akona agendo akaja ni mimi na support duizo support kana wepinga kindu cha muthema mo yuko ko kube strikes ni si kuendea nundu ndrona kuisa ngima na nama na kwa nube mbia ninywe kigu it is not going to happen yuko Kenya Kenya tuene na sai andu mathati to that
mathadite muno na nikanoma na andu ane megwite wo ukona mukwatite mundu akwatite accident bandu bandu ba utethegwa ageyo sisi ati ya chao kada ina ngalibgara no ugeuga mundu to manga mwene no usema mezie kana muko peke ni mozi documents yake ni maendie nacio mundu wi wagu akanewo mea muno yuko state ya economy yitu ni the underlying factor ilo misisi yani kana ukeze thia twale ni twa ulanga chau makali mama thina mandu maitu andu maitu mathinite muno in fact wathi miundani wona ciana cile ta machokora is a real problem yuko uno tisisi untu onote theza na sindui ciumana na ndongo isitu twa mathuwie makesilie kwa niaba thitu itha maito na kwisilia mazi wione muito ekaitu ekana na gwe tumathi mundu ungi wikala bu myaka 5 tisioketina mundu wasizia county bingi they are very behind we ikweli yu ando taka kwa ibinda imwe nani aliolile ndoto ya Musumbi Joseph kana we na Musumbi so kulia na yute manda mundu ungi wake na wenuba whether be andu mena akili tela mwaka wina yoi county situ siethwa thina niki kwa matenda ndia ile te makulio na ikwete yo manda we kila ti kwa sia hii thini wa county cia mbai ya mukamba andu na so muno mena kiliko kithi ulu muno undu mekwenda measia hii no mutu nengo nafasi tika mutabia hii kila mutu ona kwika tika muandikio plani zeo na tuimu advice kwa zela ti kwenda oza ibila na naitikilana na governor Kang'ata ekati mutimu kutwete wisi anokie eta andu eta tumia anena moma mwebie na acioketa kikundi kingi kimwebie ulu thinola wibo ngona wibo nikana ala meba yambe maikwenda kutabwa mundu kila wa mwani nicho wale mutumia ngo ambie twendete kesi ya mukonza no isi na nena na mwana yoba ni wezi ngalia ubishop umite kalameno dhinzia zia ni nthuku piu ni maporomoko ni makorongo ni tondu wona kula kwisila indo na kundu kwingi muno tutuna asia hii thuma saa kwino yonde ai wendo matingo 10 kila wodi ndiendo matingo ele oitinga ya utema na ya grade na buza ya kwita kigu ni kwia lelo isu they will be the best for the entire period of time without even tamaking simple that is what they are doing in Zambia, that is what they are doing in Malawi twaile kwa uniki wow musia isene kwa tenu ende no kwata kindo na inde itina otandigia ne tukile watima na yo bishop neze bishop konero ba mutwe bishop no kwata mba wendekeje wa serikali ku tax makanisa na ku mathuima kana kwitho wa serikali niyo ikusisia makanisa undu mekwitha maithukuma na maithukumia mwene ndi kana vipis akatambo kwata otandigia Bishop. Mungu azadie. Mungu azakukodi. Gila uyambia kuona ndi yambia kwenda kubaluka. Ni kana musi wambia baluka. Ni landu makambia kulikia kumbini mayembeu. Na mayete la mbuga kote mbeu. Na ilawu yambia kwenda nthini kaneva luke kuma historia Biblia kana ona ti Biblia yoka nundu sionthene tukito kwa mani abantu bamwe faith gilo kenda umana nthini yambia kulika thinani ne bilinda yila andu makambia kwenda kumanya iulua maundu mabeba matema beba nundu Yesu mwene aneni asia nundu inthi ndembesi kabisa ndabesi ndo titona kwika
tikalika bala Uganda yalikile moa Mathias kufika no mundu enda Uganda ugwite mbesa na kunia ukathoa kindu kite maana na bena ndume kwigwa akimanyi muti wongu akisi ya mukonza ukethia yundu tona kuandika ipengele ta imwe cia kosa tax ya kanisa wiosa tax ya kanisa na tayari kanisa ni members mo tax ya abayanza maitindia kuthoa bulumbandi maithoa kila kindu chothe maithoa mauta yumwe cio kengike katikwa cia woni na metho yumwe cio kama imukadike kanisa ni nthini mwambie kwitia chao cheat double taxation na kila kiotuma mwambia kuona nundu wa some few people eli kana tatu mena kauzu kana hii kanisa ukethe yo na property lakini most of the churches in Kenya ukatembea pea nduma survive nangai ukathika kanisa ni ukayukethia ilungila cia umwa cia 10 ni mbemba na mabakato mabokoto na madimu masuni ona basi mwa hizo hata mjadini ezo makuja kwa nini kivija mabokoto majama uta chama uta mundetete makunia mama na masuni baba ko nimboi yila uisa kwenda nyendine hizo nene akindukia sa bishop wa Jesus Grace Victory International lakini nikite kusia nundu ni wisipe andu masembie metoke nikanama manyikane kana theologically they are good lakini moi mesi nesa onala me utwa mishwa dana kunthini mugatana whatever mutaba musiemi unekadile atongweze kanisa ni wisi kada be makanisa ma rulo me uthinavyo yes me unid keka be undu batothe kanata nena musumbe atwitie baya na twandika memorandum of understanding na atwya kana no ku consider churches nunu ni wisi be makanisa mena thina yue bikieva nundu ulei wambio lika wambia ulika kithemba chu Biblia yasia ila na umandio boya na ke satani yusi shandeni yuba mbungeni ni zani wa bandu na nona azazi ndema yete kula bwana asifiwe bwana asifiwe amayambe ya maiboya maiko tukenga nundu ketha ni chago na Kristo mago nimesika na muthukumi wa Ngai mathina number 2 ini kindu cha nenganiwe ni Ngai ticha luto kana ticha mundu aisie na athembi makaisa kithembe on ethwa mena bina wa kosa tax tambi ona mumbunge aithio thikana ose muthango u atunge mundu muthanga ethwa mena bina kana atwanithie tone mumbunge ongamu asie no lokwete mwitu na no lokwete mwitu ona kana akiuno eke lakini aya koze muthanga ikana manyekana muna muno umelacia ona musumbi akethwa kana mundu munene akethwa atevo wewe ate man they were priest nika no komina kiba okomina ki nundu pe mawia manenganiwe ni Ngai na mundu wa ulikila ailete itho ta Nebukadneza Nebukadneza na ndalikila muno osio tubelilo thisia ume na tuo na ilela mesa ni unungu igwa mailelete mbungeni aya ilela mesa ni tungia Ngai mu bya nundu wa wabina ndeti anaisie maundu andu Michael likelo uno negwe moyo kanisa weka likelo etho musindi we emotions mwe nacio etho maindizia emotions ni the lile pa ya mbungeni umalu kaite za kwa new generation lakini utona ku tax kanisa hata ile tobito niniu we ona ndao na mundu ezie kuona koko katena mutwe na katena mwi kaunga mabaya na nivoya muno ke unga mabambu bungeni ya Kenya muthenomo kama no nyenje nzima alika koko kaungame kaandike baya mene tekel peresin usumbi waku no thimetwe no kamanika na iwathela nundu kiyu mekwigwa ta mekwenda kwika ekanaina religion Islamic andu ala meku practice faith mete Ngai athe ya Kenya maekanwa mubyo na akiolo kwigwa to kwenda uzo byatumia onikana amanyike nake no religious no we are theologians
brother ukatika lenthi tusicie theology nena hata yulu wa offering ni yuma gwa tax ona Yesu lawe etuye tax atumie vita mu yasemba kwa ministry ya fishery uyu ukategeza ikuyu na yalika kwina ministry ya fishery ya blue economy athiateka na amwete pasua nthini nenga Kaisari yake otinda tuthiniti Kaisari chake na Yove chake. Wow. Leo fiki ndizito makanisa manya mambo na kuneno la wagwo ki makanisa mekwasia ando na be alama memba bona suma maasi ando doctrine yo tafu kabisa na be makanisa ala mongamite uwo kwa kamwe wa Yesu Kristo kutethesya ando kunenga ando open ondo kanisa wale thogwa nye ila serikali yaisie kana ni like bena wendekeje serikali kasiasa makanisa ondo me cooperate na ondo makanisa maende nyeba uli ni ungie moko lakini kicha tax ki udident kila woni wako niwe faith nye serikali ya elolika nituonete makanisa mena keko kingi muno na nini nonie kaindo kana trend yaka pastor ke yonga ibeti akasionga nondo aine kana ya thayo a lot of nonsense na that is exactly na ni wezimo akanyendi mbaito ende akamwitha mwina thina mwao how come you are so vulnerable nikimwitikila kwikati woni ongi wakwatanga wako wibu ona ndiama na kwatanga waibu kana ni kana azio kiko makanisa mwe mailo kunikelo shakahola sindu bingi imagine na be ando make yo take na yundo kwina thina kila mwaka na bishop manenie obo wa mathina ala me Kenya ando ba imundo utenda mbesa na kwina mathina maingi be ando ala make yo take advantage ya kalaka nini nako niko sia yisi serikali kethwa yena structures of course ndiwa sia juma likile muno nundo na mokandikila besi ndingi utamana lakini methe we mena monitoring na mena ele evaluation na mena returns tukama no mundu ne tuthukumie na kina na was even the church through bishop no kitumike kikama na mathina la titha watina like last ndizini ndito na weta wa mental health mental health ikanisa nijo jitona identify mental health nesa pio nundu andu aingi ala moka no isi ni na hospital kana ni mathina maingi mweso so mindo ukesethela nitabeka collab ka the government and the church twake ivya jinundu eka the administrative point spiritual nourishment mbingi jisila baba ne kanisa ye mashambiki mengi mbewa hizi kikali nondo kasisia last election Ruto anaina milioni 8 na Raila anayona isu lakini Kenya ye nando 40 million na ndo asio ndemandika abantu makathaithile what does that mean? It means the church is an equal stakeholder so mama sisi undo matona kwithwa mena structures tia kila kiendele nitisi taxes of course I would not agree nundu mashambiki amena thina wingi betu no mo waete kibuche komi akwatite mana ile ne waete silingi 20 silingi isu 20 wabanga no tax with wana na ona ku tax kimundu yu ukekekeli aya keli cha muthia serikali ndikae ndo kwatia kaone kanisa kanisa niguo actually I say political wing yambe na Christ ni wasi yakona what the Pharisees are doing is not right, it is wrong ni twasi we mindo Christ ni wambe opposition yambe na ukakwata pu opposition yithwa yene mbewe ya ila ya Raila so no sio tuyeka sindu ilate yekwika maika ya mukakwacha makathulumuka there are so many ways of tasking Kenyans mataxi we na kindu kila kibo lakini maikathika lani noni ka proposal ka nima mama kadinoni majazi nime utask ngina ndawa sia nima baka tuika imutanga witesi wani necha you know sindu imwe pesi ndu mbingi sitona twete pesa
ikanisa gethe yo yutuma Kenya ethwe ikathwe wow mwaka liongela ngalesu ya faith ye ni ndo nena kendo kanini tu serikali jina woni moseosu wa kumulika kanisa na ati kanisa ando meacha kanisa faith sionde kumulika nundu upande ni wa Islamic pia peala na mote na mema magaidi no sio kumulika lakini yoko likakindukita wa faith mama nthi andu ma faith alama tona kwithwa mesi maundu ma faith ona Act of Apostles chapter number 6 ya cheka na ila kwethiwa thina wa liu maisie tilikamboyane timanthiwe andu machau andu aikiku yuba obisiula okwendekana wa maundu ma faith umanthe bishops so and so imamu so and so ni moma tona kwasia pe kanisa uendesie maundu tetewelewa asante mwaka kwa mituke tumine kilungwe kwe school ndingi bebiwe na inge labda o siesa ubebwa wina advice bakana ina maota omeba kwa maskulu ala mabebiwe sia na ila sina mutuozu na museyula wina kana labda kachangiye kubibwa kwa skulu ona siana imwe yes bweo kwanza kindu chambe twenda utuma condolences zitu kwa pole munono kindu kila kinaende yenda Russia na tigwe pesiana miongo monza itakwatika pela sia pia na itakwatika na itu bode asia yazunga ya ama condol lakini nuseo asia itukatea kana kathi skulu ndugekala ingi no kayo twai mwalimu wati na skulu etikelia hii atukumimanga hii alamu mesi na mena kikio changa hii makatembea na kunena asiana na thiu maundu ma guidance and counseling maile ku intensify wandini wa maskulu na siana seuma sukulu asiai maenge wana siana please wisaidhi anu waelewa kasiisie baby nda ingi twaneni okipindi nikingi kan siana seuma sukulu I know sio ukisieta ukakasisia netha nikana kaile kuthambwe no musiai ndukanenge muthukumia kathambi ni kana observation ila ile netha ipatoneka twana tu primary either ipatoneka twailotwa twailotwa twana boarding tu ni muno nundu pia matoneka la kumakambia kwitha imambia kumena ona kisomo tondo ni the very traumatizing kuona akana kaitu nundu kaitona ku express nesa kana pe kindungukia ukezaidi anikame na school kwa guidance and counseling ile either ni really inengetu kindu cheto kipaumbele kana wezaidi atu atetheze siana situ otherwise twailo kuipo there na kuinenga all the support asiaita fadhali tuati asante tiyo kama na wake leo kiteko ndani kwa ngai amen asante musiaisia tiwa nesano idho anakiwiyo chako ila